Because basindwa bakuphi wathi bakhona ngisho esondweni basindwa la ngekhathi labanye sebaze baphumile angifuni ukuhamba phambili again kuwe into mncane kwaNkulunkulu sesengqile konke lokho sengqiswe uNkulunkulu egameni khona encwadzini ya John chapter 5 lapho uJesu iBhayibheli lithi wefika uJesu eJerusalem sibona uJesu ungena eJerusalem iqhibi president lithi bekune iqhibi leBethesda lithi lapho kwakuhlala wonke umuntu logulako bese uthi loyo longene ebuqala asinze aphume aphilile esifeni sakhe iBhayibheli khona lapho kulelo qhibi kwakunendvodza lebese ihleli iminyaka ngeminyaka igula lithi iBhayibheli uJesu Kristu inkosi yemakhosi yefika lapho kulelo qhibi laseBethesda lithi uJesu bekade mlaleli kuthi lendvodza seyigule esikhathi lesithe bewayibona athi njengoba ulapho mlaleli ekhaya ngithi mina uJesu Kristu uyasathi isimo sakho uyasibona isimo sakho uyathi ukuthi lesimo saqala kanjani egameni likaJesu nalokuthi sawunale simo sikhathi lesinganani egameni likaJesu ngawuthi mina namhlanje njengoba lesimo salendvodza yaseBethesda sagcina nesakho simo mlaleli ngithi sitawugcina egameni likaJesu Kristu lithi leBhayibheli uma ufunza umlando walendvodza kuthiwa this man was invalid egameni likaJesu ngalamanye emagama lendvodza lena bese ingekho he was no longer available ku network yalabaphilako egameni likaJesu abengasatholakali ufana nemuntu bekafile ihlobo takhe bese tingasamathe egameni likaJesu bangani bese bangasamathe egameni likaJesu uthi uJesu uyathanda kusinza na egameni likaJesu ithi lendvodza Nkosi anginamuntu wekungisitha kuthi lapho ingilosi ifika inyakatisa iqhibi angithathe lo muntu angifake ekhathi ngoba tikhona tindlo mlaleli letidonakele doniwa ngumuntu egameni likaJesu ulesimo engeke na ukhala ngemuntu egameni likaJesu egameni likaJesu ukulesimo sekulahlekelwa tindlo takho ukhala ngemuntu nalendvodza yakhala ngemuntu president egameni likaJesu yathi anginamuntu wekungisitha oh glory to Jesus kanti bese ikhona inkosi yemakhosi bese ikhona inkosi yengathimulo bese kakhona uJesu Kristu wafika njengendvodza yemuntu wathi indvodza thatha uhlaka uphakame uhambe egameni likaJesu wathatha ubufakazi mayibongwe inkosi kuthi mina ngangithelwe abantu ngangasanakwa abantu egameni likaJesu ngithi mina namhlanje thatha uJesu labantu bebangakunaki egameni likaJesu ngithi mina bukhona ubufakazi lobusa lobutawakheka empilweni yakho thatha nangu uJesu egameni likaJesu ngiyabona mna letinto takho tiyantshintsha egameni likaJesu ngiyabona uJesu uyangenelela empilweni yakho oh glory to Jesus egameni likaJesu ngithwalwe ngemagama ngibulawa nginangi 5 minutes to hallelujah ngithwalwe ngemagama lamabili kulethi ndzaba lotitekakho Jesus ngithwalwa ngemagama lathi lendvodza bese ihleti la oh yes iminyaka imele ukuthi litawunyakata ngingena oh yes ngathi bambelichubeka linyakate kungene labanye yena kubebete lo mnakekela sibile ngunakako nalaba